Tripura haste no mung kuchugo tisauka hanyo hai India Idol Mbb Debbarma ni yagulo Tripura haste ni sajla Mithun Debbarma Tripura ni laibuma wapula contestant khainai 18th Rubaru Mr.India Tourism World 2022 ni ungoi pula bishuono Kuplai ungoi Mr.India ni borok mankha Mr.India Mithun Debbarma 4 salni Chalo Birkhung hasteo PHAA Sokphaika LAMSOKLAIJAK bagoi kuthungka BINI MAPHA te BAYAP te hasteni sikla sikli rok lamsokmani mangplino nainagi Tiprasa Times nauni bisingtei Mr.India tangkhanan musungo especially ang chini boro rokno chini o state no represent khana musungo awan bageno ang agine simino prepare ro khaijak since ang gym join khaimani se ani fitness no sramna bagai Mr.India o fit ang manam bagai and ang tabu sana thangke ang je asike kolom tikhi klaimani abo no rok nugi tongan yago and by belakan happy and ang business thaye o Tripurani engai first time chini borok engai select engai after 8 clears round khaimani pore se chini of finalist ang Sokphaika finalist sogimani pore a jaga kobang ma interviews round ongkha expert rok tonga jaga psychology doctor tongwa 20-30 years ni a jaga tamne shanai judge rok aske nung borok no nung fake singi me abong bus kango tambai hinke norong nin bus kango klok joton se camera nung kisapa na fake unke na borok saiman thango ke first round isimino tabuk se ground jura final jura chung agini simna chung marks points count ke haijago Mr.India o again last to thangai chine question answer tai bong kha jaga stage bong kha and ang borok je naimani high quality ani saga borok nukna an bai borano taw tini o Mr.India Tourism World 2022 anu borok sambe rekha and angkha khayo o taw Mr.India Tourism wala ba ang achini India no represent khaipuru bo ang amti kheno ang like tai bo kaham khaima to huni tabung ni sete double kaham khaima to huni ang chai tok nai Tripura organization in Bumung se so ang first time Tripura ni engai a jaga wa first time Tripura ni contestant ang no 18 years in khabong ni Rubaru Mr.India ni and ang a jaga thangai chung history khaimang ka aban bai am belai ke proud and ang o ano trophy JOTTO ani Tiprasa rong no and Tripura ni borong na dedicate khayo tabung ni bus kan ni golbo hai tabuk ke ani tai 2 months ni pore ang tabuk international thangi ma thungnai ab tabuk ke ang India na represent ma khainai after 2 months ni poraban bagai ang tebo asuk ang work asuk hard work khai asuk jora khai tabuk national level bai thangka tabuk kani international lang ma thangai na India na represent khaina bagai afrung ke ano boi India hane she hin china jagao sabon bai ang belai kheno happy and ang norok jotono no koina mu song afro bono rano amti kheno support khai tongma haikeno ani next 2 months ni porani je international ni ngai ang international borok kebangma countries more than 30 countries ni bai ma thangnai afro bo noram dikhen hamjagi tongre ang norong ni hamjag mung nango tai shuri mung nang asung ham kuila bupro ni simi je finalist 36 jon ani bisingo 2 jon borong ni simi chance rugo top 20 o direct thanan bagai haipana unfortunately ang voting ti thangmalia Rajasthan e chalase voting highest manchi o haipana o top 20 o tai 18 jon bo chance ko like top 20 o tai jaga tong mag nei simi se voting ti thango haipana ang ani points rok ka hamung mani bai judge rok ana hamjang mani bai ang a jaga bo voting ni like voting ti maya phana ang ani sak ni tam sanai fan bai te norong ni shuri mani bai ang a jaga bo ka hamke khaima ka haipano noro anu ang voting ti a jaga habai direct entry hab maya phana norok ano well wish khai tong mani awan bai belai ke important awan bagai ang belai ke ham bai norong na maro and ang baraban no sakachini audience rong no bo norok ko vote na ke ani bu mungo simi vote ready also ang I maybe kabang audience no confused ngai buini jaga rogo bo vote like ani order ya kare a jaga ki points ro ki garbarung kana an bai ko kare haipana ang je dino chini semi finale dino as afro ke top 20 ni borok direct announce khareka je direct entry manai rok duijon borok after ang kisa nervous ang because ang one sugi tong mane ang no top 20 o direct thanai a grand finale ni sakang ne haipano ang bakhaw to jongjak no top 20 to direct entry ti thangma ka batam ba tai 18 jon to borok tongo a jaga ne bisingo lan bumung rok klayan ne but finally ang ani a jaga 18 ni bisingo ani bumung tongo and tagnu bi manan rok ba ya trophy
paithago Mr. India participate khaimani je chini youth rong no ang bong inspired khaina ba tamba ke norok sana thanga ang belake sorry tamba ke chini o jaga ne tagni youth rong onek drugs of kilajak and ang chini Tripura kaisana kami abung ke kaisa youth rong ne leadership kare ang borong ni leadership pungna ni bagino so that boro anu naye shirengai borok bo chini state ni bagai chini country ni bagai shireng mantung hone aban ani kaisa main target tong mani ke borok anu nugi like at least fully surung mai apano kisak masa mag ni pano ani tarap se kaham lawa fai ka aban ani bagai happy ngai